Veliko nam je zadovoljstvo što smo pod sloganom Stiglo je proljeće i sve je moguće nagradili naše vjerne potrošače i unijeli radost u njihovu svakodnevnu kupovinu. Interesovanje potrošača jasno nam pokazuje koliko im je važno da budu primijećeni i nagrađeni i zato ćemo nastaviti u narednom periodu da realizujemo ove i slične aktivnosti. Trgujem često u Ideji, to jest svakodnevno. Srećni sam dobitnik Nissan Qashqai, mislim da je otišao u prave ruke. I jedva čekamo naše prvo putovanje sa novim autom. Moja preporuka svima je da svi učestvuju u nagradnoj igri, jer ako se ne učestvuje i ne dobija se. Posebno mi je drago što je glavna nagrada automobil otišla u ruke našeg stalnog kupca. Sreća je ovog puta poslužila neko ko je godinama dio naše priče, što dodatno osnažuje odnos povjerenja koji mi pažljivo gradimo sa našim potrošačima. Ova nagradna igra kruna je brojnih aktivnosti koje smo pripremili u prethodnom periodu, počev od brojnih ponuda i popusta iz redovnog kataloga, vikend akcija, akcije za početak nedelje, a svakako tu su i popusti za naše superkartičare koji svakodnevno mogu kupovati više od 1000 proizvoda po sniženim cijenama, iskoristiti kupone koji su kreirani samo za njih i učestvovati u izazovima na našoj Superkartica mobilnoj aplikaciji. Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u nagradnoj igri i čestitamo svim srećnim dobitnicima. Pozivamo potrošače da i dalje prate aktivnosti koje realizujemo i učestvuju u istima.